O Pazo da Cultura de Pontevedra acollerá os días 20 e 21 o Lifelong Learning Program Bauch and Lom, Curso Atlántico, unha cita dirixida por Pedro Corsino e que ten como fin reunir os mellores oftalmólogos de Galicia, España e Portugal co fin de afondar en tres temas: o glaucoma, a retina interior e as cataratas. Pro alcalde unha honra contar con esta cita na cidade. E que, bueno, durante eses 2 días se actualizarán os coñecementos, farán un repaso de toda a bibliografía e todas as técnicas máis actuais, non? Para este tipo de doenzas oftalmolóxicas, e que nós estamos encantados como Concello de Pontevedra de que elixiran a cidade de Pontevedra para celebrar este curso, non? Que é un curso, ademais, que, según me dicen, queren que teña continuidade no futuro, non? Dende a dirección deste curso dixeron que tiñan claro que esta cita se debería celebrar en Pontevedra cidade e para isto Pedro Corsino enviou unha carta aos participantes falando do que, dende o seu punto de vista, significa Pontevedra para el. ¿Por qué venir a Pontevedra? Incluyo ese último párrafo. ¿Por qué considero que Pontevedra es una magnífica ciudad de congresos? Una pequeña ciudad platónica, etcétera, etcétera, culta, que se gusta, que se adorna, que presume, etcétera. Creo que reúne todas las características para albergar. Y una, también lo pensaba, es decir, cuando se acabe el curso, no hacer cenas organizadas de 200 personas, sino el objetivo que esas 200 personas se extiendan por toda la ciudad, llenen los restaurantes, los bares, las enotecas, las tascas, que colocan la vida real de la ciudad. Unha cita que reunirá 200 profesionais e cuxo obxectivo non é outro que o de continuar potenciando a aprendizaxe e a innovación no mundo da medicina.